Kulumak Lishabil Esili Kakwa Jesucristo Jois Ibaon San Lucas. Sa eplikutana anki erjun shakrap la César Augusto nakchishuneb likuankep sa ruchoch teshkechitz ibak lishkawaeb. Anjak lishbenz ibank awa sa litenamit nakikwank naksirino chokajolominel re Siria. Chishunleb koeb chishkebaleb ripchitz ibak aksa shtenamit lijunjun. Kierkaj kuila José Aran Galilea sa litenamit Nazaret. Ut kitaqe Judea sa lishtenamit laj David Belén shkawa. Shbanaqash como nebli ralash kahol laj David. Resh ke parchitz ibak lishkawa rochben lishmari lirshaqil likwang sa yuam. Ut nakwanke baran kitz aklok shkutankil nakta alang lishmaria. Ut kikwang lishben shkulaal tishbatsa tikr ut kishtop sa shkwalipalep ketom. Shbanak maka na akhek chokreb salikap. Salinakhek ang kwankep akakalnel ketom. Yokep chiolek resh kakalenkil lishketom chirukoking. Utkhul lish angel likakwa kishkutrip chirueb. Ut lishnimakwash lokal likakwa kishutep sa lishsaqing. Aho nakeshukwak. Abani angel kishtireb. Meshiwak, shbanak tinkere jun chabil esilal. Uta jun shniman say cholek chokre chishunil litenamit. Anakwan salishtenamit lak David shyola chokere jun ak kolonel andi Cristo lekakwa. Ay lire talil chokere te tau jun kulal matbok sa ik utsotsok sa shkwale keton. Shaqamileb chikatli angel napaleb chik angel ikwankep sa chusha. Yokep shimankirulios chihokai. Nimlish lokali Dios taken ut cuanto tukil usilal sa luchichot rikineb liraro kesh bali kakwa. Ratin likakwa